Tlathar kan lo chong kai le ta kumin chunga tan kumchan ve kan in bat liam le ta trap mai June nik hat ania Rainbow Mizo Channel thlir tu le ngai thatu jong jong te he Tlathar hi lim taka mangturin du sakna chibai kan buk thau chau ani Manipur state ta tharum thoa anin ti boina kal chhomek kara hian thuleng vel thren khat atam hle maya heng hi toy tein han thlir lok daila thil thren khat thei chu ani tak tak om mange han ti thai mai tur ania pakhatna chuan thudik zik tuak lo rumors thedarna turatana thilram chang tak ani wangin Manipur state sarkarin internet service a suspend chunjom zel hi ania nimin mei nisam thumle pakhata khan Manipur state sarkar hnuaya Home Department chuan thu chua siamin internet service ti top hun chung chu po sei ani dona ni ti an puanga hemi chungchanga hian mi puita ngai dan a phirin ngai dan inanglo tak tak atam hlea juninga thleng hian Manipur state ta tuna internet service ti top na hmuna ta hian ti top chunjom zel ani dona ni Home Department in order hanti chua hian point number rang pek ania internet service ti top ani na chan tlang puita hi soifia ania heng han soifia na jong hi akhai khom na atoi thayang ber sei chuan social media kaltlanga mi puite infui porton na le in chautu ton na nasatak athlen thaiwangin heng te hi boina tipun lun tu le ti so sang tu hani thaiwangin internet service ti top ania tin social media platform kaltlang vek hian information diklo tam tak ti chua ani thaiwangin chung thil da chu an vena turin Manipur state sarkar hian internet service anti toba mase ahun tiam chung hi hazo to wangin jun niruk chonudar thum thlangin internet service ti top chun jom ani donta ani ti chuan hemi chungchanga hian mi puita ngai dan haphira tin Manipur state ta zofa chengte kan biak pona tanga an ngai dan kan dona tang chuan Manipur state Home Department hian internet service mi puite infui porna le boina lian jok thlan thai tu tur social media kaltlanga thedar ani an hlo thon wang ani berlawa tin tuna hian Manipur state chunga internet ban hun hi mun tam taka awma atam berchu hill area te hania chuwang chuan tribal ten nasatakin harsatna kantoka thudik puang chok thailo turin evidence video thatak tak ta chu upload thai ani ve talawa mase mai tai ho ta chuan an du in heng media ta hi an controla social media platform rang tuna Manipur Home Department na thu chua an siama an soilan WhatsApp te Facebook te IG te le Twitter kaltang te hian thudik lo rumors tam tak chu an thedar zoka heng mai tai ho in thudik lo an thedar le media kaltlanga tribal te diklo taka minpu na chu kandan cha counter ani thailo na turin tribal data na internet man thailo tur hian Manipur state sarkar hian ma ala chunjom zela mai tai ho ta chuan han chen na Imphal Valley le a chevel mun rang atangin internet service hi andong thaya chuwang chuan social media platform jong hi Manipur state ta mai tai community te hian an control ani deuh gartoa tribal data chat a harsa ema thudik puang chok tur le mai tai ho ten thudik lo han vordar te countera dang chata lo chang le tur hian theina kan nei talawa chu Manipur state sarkar thil tum ber jok chu ani anti mai tai armed group terrorist arambai tengol group tele mai tai lipun ta chuan zofa te kan chen na tribal area mun ranga tharum tho in pi boina hanron chok chuaka chung ta chu video footage tam tak kan naya mase chung kan video ta chu khovel mit mua phauchok ve thailo turin min siama evidence fin fiana kan nei te po tar lang thailowin kan omeka mei te tetana kong han hon sakjara hian mun thran khata tangin heng signal ta hi kan dong ve thaya mase speed chak tak kan don thailo wangin video te upload mai thai ani lo boka abik takin lamka frontline mun rang tein mei te ho chat dan chanchin hi dong thai maila internet service ber hi ti top sak kan ni wangin kan ka hupang mi ania anem hena tur video te evidence rang ta chu upload ve thailovin kan omani hanti tunlai khovela chuan mainstream media te ai ma hian social media platform hi ral thuam hlom tak ani thaya
chu Manipur State Sarkar hian ahrachiang in ahriata tin thuruk poimo top khok te in thon ton na tan chuan WhatsApp hi him tak ania end-to-end encryption 16-bit ani wangin adudu tan check ngot thai ani lova India Sarkar po hian WhatsApp kaltanga message in thon ton te hi chuichiana duni chuan WhatsApp company lampanga thunai tu te phalna anlak phota anin hena tanga access an nei hi angayani chuwang chuan WhatsApp kaltlanga tribal ten manlak chunjom dan turle thupoi mo big sensitive thil ta chu in thon ton hi an hlau bernin an shebok ani ti chuan tuna hian an din mundik taka chuan social media platform chu imphal khopui atangin meitei hoten an control ani bera zofa tribal te hian manlak na tam tak chu an khoweng him tura silai an lo lek chho ve te ania chung silai an lek chok lai ta chu video in tha an la chung ta chu upload tin hetiang hian tharum thoin tribal te hi eng tiklai point han chadeu rangani tin han puta ani helam hoithil hi meitei ho ta hian an thedar tamber ani chhota mase heng an thil thedar te hi ani na dik taka chuan thudik lo hulhual ani joka Manipur State chunga tharum thona chokchuak tu le khotam tak hal tu le beitu chu tribal tanilovin Anam group meitei lipun tele meitei harambai tengol terrorist group te anni heng ho te hi an chet na hi arab thak em wangin khovel firfiak pol hlom tak tak te chet danen hian danglam na anei te chiam lova Sahel region a ISIS ho an chet na ai point anun ron thak joka mihring te anung chungin in chunga an hal hluma tribal ten kumtam tak chunga an lo tuak in le lo engemazat ta chu vochia in an hal cheboka chung thil ta chu evidence thatok video footage nena thedara Manipura thil thandan dik tak khi puanzar sarkar chuan a hlau berani antibok ti chuan report kanron pek khina po hian an thil ti nem hena turle amil video kan nei lowani tia kanron soifong na chanchu kan unau tribal te hian frontline na andin hun dik tak video footage ta chu min thon thailo wang ania tuna thalak viral na sabar ta chu kan unau ta chet na anga lang thai turin meitei hovin khon varun na an khoveng him tura an lo chet ve na silai han lo lek lai thalak ta chu thedar ania mase chung chu thedar sakhi kan thil tum ani velo wangin kan chanchin thara te hian tuna thil thleng mek update kan ron nei te hi anem hena tur thalak ron da tel tur kan nei thei talo ani ti chuan he internet an suspend awanga kan torna le har satna kan to takte thudik tak pong chuak tura har satna kan nei tak ta chu nimin pia vela thil thleng to kha voin vela hian athalak kan nei thei chau ta thina chu atlai to thrin sia chu wang chuan thu thar thedar na konga le thudik tak thedar tur hian Manipur State Home Department in internet suspend ani chunjom tur thu apuan hi kantan chuan kan thu puan te nem hena tur thalak nei thailo na har satna min siam sak tu ani telve bok ani ti chuan kan hret thiam dan ol samber tur chuan Manipur State ta thil thlen dan dik tak khi puangjar maila evidence anem hena thatok aum thei talo ti na ania ti chuan khovel hian chu arefia thei talo ani ti chuan Manipur State ta kan thu don na rin tlak tak ten han soidan chuan thil lungchiat thak le lungoi thak lo tak mai chu po sai chunjom zel anita chu internet shutdown hi ania tribal area internet shutdown ania mase meitei te an chen na area chunga internet chu shutdown ani ve silo wangin social media chu meitei hoten an control thai phani anti ti chuan boina hi atop maidon lo ti chiang taka nem hetu le Manipur State chunga tharum thona hi lian jok point hala chuak lawang ti soi thailo khopa thil ronem hetu pakhat awma chu nimin khana thlenga mei ni somthum le pakhat kumsang ni somni le pathum nimina khan tentha multiplex grounda meitei hoten public meeting an kawa heta hian tentha civilian defense force din anita ane meitei ho civilian defense force din hian antumper chu Manipur State ta zofa namsipaite machona lodancha ane hei ringot hi namsipaite tan hian thil hlom ani empty zo na omhal mai thaya zona thak tribal kan unau te hian
hay vang hiền har sat na chu kan nei hau lawa lau thon na po kan nei lawa ma se tentha civilian defense force din ani wang hian heng mai tai arm group aram bai tengol le mai tai lipun ta hi dan hnuai atanga thla zalen ani ti na ani ti chuan tentha civilian defense force ming pusi hian aram bai tengol le mai tai lipun ta hi mai tai civil mi te veng him tuangin han lang to dona ti chuan police tele India Central Force te ma po zalen takin silai humin hankal thei phadon ani meitai te hian remthra takin he thil hi anrom hanin ahriata meitai arm group chikrang krang ta chu sipai tele sarkar police tela katranga tha zalen ani theina turin he meeting hi ko anita tentha zila prasata an member KH Priyojit te N Pradeep Pradhan tentha gram panchayatamite Manipur state chunga local club frang Paul frang an IO representative te antel bok ane tichuan he public meeting hian thil chinfel anei tak chu civilian defense force din ani role hian kan soita kang khan meitei haram bai tengol fir fiak taka thin group ta chu zalena kong zau takin honsak anita ni ti na ani deu berbok ane he public meeting a anthutluk na danglai hian beng haverin sarkar nen thodun na an nei ngai nin hriat anita chu thil chu hei hi ani Manipur state chunga kumsom pariata tanga kumsom lein karta chu hriselona bik le harsat na lian bik an nei hani lo chuan civilian defense force a trangtur hian ko an vek dona tentha multiplex ground na meeting an nei na resolution an siama hian Indian government le Manipur state government ta hi hethil thlengme ka hian an hlo chama malak na rinom tak le rin tlak tak an nei lo ani chuan June ni khadatrang hian concrete step malak na chak le rin tlak tak zalen na le muan na nun phung pa ngai tak kan nei le theina turin kalpui tran ani donani anti Masa tentha civilian defense force te hian harsat na lian tak an nei dona chuan harsat na lian tak mai ma chon tur chu silai le mu ral thuam te in dai lo na an nei zui ngal don ani hei hi engtiang in ngan chin fel don ti chu resolution danga hian kanron soi fia dona chumi ma chuan resolution dang an pas se han soi le taila heng civilian kumsom pariata tanga kumsom litling chin zong te tribal telaka mipui te veng him tura tentha civilian defense force anlak te hi training peturin police lotrang to te sipaya lotrang to te tuna ex serviceman kan tiang chi ho hi training peturin an phut don ane tichuan heng ex serviceman ho te hian silai chelek vel dan le in dona ralma an chet vel dan tur chu an zir tir don ti na ania hei hian an tir chu Manipur state chunga hian tharum thoa silai manga in beina lian tham tak chuak turin meitei ho hi anin buat sai mek ani resolution thutluk na dang han siam le hian sarkar ha kai hnoita ani heta hian heng training an pek chua to jong ta hi Manipur state sarkarin equipment thathayang bera athuam an bai saya heng equipment an mamo thil chi rang silai te amu te hi state sarkarin an mamo zat thanhem tham tak apek chua an bai sein an phut don ani he meeting thu chuak hi Shanghai Express atanga kanlak ania tin Manipur state ta zona thak te point information hi minron thon thau boka hei hi thil thu mun anron thon le Shanghai Express en an thu chua hi zain aina na wangin thu dik tuan tling tak nitura kan ngai bok ani India media frang ta hian Imphal khopui tang hian report anron penin ahriata Hilarian district franga thil thlan dan le an throi tu ta hna tanga thu handon hi engma puanzar ani ve ngai lowa chu wangin Manipur state chunga boina chungchang han puanna hian India media frang ta hi bias takle on lambik nayakal angin han lang tabok ani Kanchan Chinthar Kaltalama Khan report Kanron Petoa Hilaria district franga thil thandan te amhuna kala ground investigation naitura India Rama opposition party lian per India National Congress ten ground investigation naitura Imphal khopui hanron thlen khan Hilaria district franga anlu rem tilawin
Imphal khopuya hotel pakhata anchal dingta ania tun thleng hian kha thil thleng awang khan tribal teril ru ana ground na thil thlen dan dik tak report thai tu le India parliament le India media lian jong jong tan na interview na ya thil thlen dan dik tak puang chuak tu tur ta chu Imphal khopuya dan be ania kha khan tun thleng hian ngong anai ta zela thudik hubona konga nassa takin Imphal khopuya anlo dan pe na khan hatran puita ni anti nijan tukin jing lamma to joka khan Manipur state tanga thu kanton dan chuan mun frang franga in kana achuaka majority meitei nunrong takhau ta hian tribal te khuwa ron run tumin Zofa tribal ten hanlua chin dominant area mun thren khata anron lut ane nimin nilai ni jan reilam pangatrang khan in kana hitran ania tichuan ni jan lai pel nu tukin jing lamdar nia po khan hein kana hi chunjom zel alania ni jana Zofa tribal tele meitei nunrong hote anin kana mun hi lamka frontline kangwaya te Chandel district suknuwa te Sadar Hillsa Saikula te in kana hi achok meka maset voina chanchin kanbo sailai thleng khian information thren khat chu kandong ngeya mase thurin tlak le belgian dol tak kan thu don thin na te na tangin engma report kan la dong thai ri lo ani in kana hi hun rei lo ta chunga in kapa tople mai hanilova meitei ho te hi an area lama an kirmai lo wangin hun rei jok in kana hi athenga chuwang chuan a khoi lam jok jok a po hian chiat na engemaw chu tok ngai tura ngai ania hein kana thleng ringo ta tangpo hian hill area district rang meitei ho te anron chea tribal khuwa ron chut chiata ron halle antum niin alanga tharum tho masafau thren tu chu meitei ho te hi anni ti hei hian anem nge baka meitei barbaric action chu kalpui chun jom zelani ti hei hian anem nget bok ani hetianga munthum laya nizana in kana thlen mek lai hian voin jun ni khat chun dar som pani le minute ruka khan outlook chuan update anai danin hei hi latest development ania voin hian Manipur state chunga namhrang le namhrang in kara tharum thona wang hian state pumpui chu unrest hadam thak lo le monam lo takin aum chunjom meka voina tharum thoa in kana achuatana chan hi nimin nilai ni akhan kumbi police station in ahuam chin area chung tangchan muna in kana le silai manga nasataka in beina athenga mase Manipur state sarkar chuan hein beina hian nunna chandemo liam toremo engjat nge omti hi engma report tun thleng chuan anla nei lowa mase he report aum ma hian tharum thona chu voina hian chunjom le anita Bishnupur district chunga official ten report an pek dan chuan Zo tribe silai humtanena in kana ania heta hian Manipur state police personnel pathum ta chuan nunna anchanani tin an report ani thuthar kan report kara hian kan han soilok du chu thren khat chuan Zo tribe state Zofa namsipai te in kan ron soi thrina heng hi India media krang ta chuan Kukik militia ti tele Zomi militia ti in report an petrina mase hei hian Zofa Manipur state ta cheng jong jong te ahuam thina wangin Zo tribes ti tele Zofa civil mi venghim tu te ti in kanron ladling thina chu in lo hriat thiam kan bei sei ani ole chanchin thar report lama hankir le taila hein kana Bishnupur district chunga chuaka hian Manipur police te hein kana hian hanin rol ngai niin ahriata ama report kanron pek to apo khan meitei hotanena in kana achuana muna Manipur police jingami nunna chan hanom thu kanron report photo thina hei hian ain tir nialang chu Manipur police te hian meitei hote hi thlopin antran pui thin niin alangani tuntruma Bishnupur muna in kana chok chungchang report apo hian Zofa tribal venghim tu tenen hian tu tenge in kaberti hi eng report ma aomlova police pathumin nunna anchanani teacher report ania tutanen nge anin ka tutenge hein kana hian enroll ti hi chiang takin engma hriat thei ani talo ani hetiang ani meklai hian the queen chuan voin chun dar som pakhat le ministry palia khan update anai danin Manipur state tanga tribal ral plan thren khat ta chuan
safe haven mun him tak Delia anon thlengta da kuin chuan Delia heng ral plante anom tirna mun Mahavir Enclave anti Christian non-governmental organization Evangelical Fellowship of India ina ansiam shelter camp ania helai mun hi kanvat loa heta hian mipui somnga velzet anlowom toa ril rulama harsana siam thai lian tak mai buaina chumpui cha tak kara tangin heng mi te hian Delhi anron thlenga tharum thona rapthak tak mai horrific violence lakatangin chan chuana anchang tameka dikui tayo hian Ribu Chatterjee le mot isat alam te anvakala kumsomnga le pariata upa V Rosalind chu biakna annaya mai chana anbiakna hian an khua anron bailai hian anin chu nasatakin meitei hota hian ti chiat tumin anron beya an thayang angin an mi pata chuan lodan tumin thei top an chua thu asoya masa chu tianga an boimek lai chuan anin chu hal ani zuita chauka gas cylinder chu apuak ta chu chuan ngai to na mumal nei thailowin chi ai takin asiam zuita masa chu tianga gas cylinder te apua an in akang tak hluah nuwa chuan meitei hota chuan ne na kan changta ni tin kut anbeng hluah ni atia he thu asoilai hian amit tui chu abianga haluang zoi zoi ani tin the queen thian han report ani gas cylinder pokawang hian hanin chu mei alin atum chuak ngala ama po hi mun tam taka akanga akang nalai te hi akelam te hanitlang puya akhup chunghreta tranga noilam pangchu nassa takin akang chia aru te po gas puak hian akhoi chenwal niin an hriat thu an report boka anom namhuna hian damdoi manga enkol mekania ake te po cherkhong vek ani tin dikuin thian an report bok ani engponi sela Manipur state chunga hian tharum thona ni tinin achuaka hei hi mipuite in 12 vok na le in ti boi chem nang kha ani tolova boina achona huna te hian civil meet te in rol chi vak po ani lova silai apuak deuh rang towa chuwang chuan silai manga in ka na Manipur state chunga hian civil war achuak lo chau chu ani deuh berto ani Manipur state atanga voincha nu dar ni arik madewa report kandon dan chuan tukin jing dar thumatranga darli in karvela khan cycle area le ache vela meitei hoten tribal te khua hanron runa heta hian in tam tak hal chiat ania meitei te hanron luna mun an beina satna mun khua te hi not mulen le natjang te ni in report kandong bok ani meitei terrorist ten he khopan ni anron beina hian zofa tribal jinga mi pani ta chu kal liam ania helai munatranga hospital neighbor kasom khulen lampan puingal ani he khonron beiti hi civil defense force tanena engma hriat tirna le alat pek ani lova mi puijinga mi mithren khat ta chu khoveng him hian zantinin han duty thrina mase civil mi te veng him tu civilian defense force tanena hian engma hriat tir ani lo na chan chu duty ta hi meitei ta hian anron tam hne ema wangin anril ru nasa takin hachi aya an hlau thong boka hei wang hian zofa tribal mi puite veng him tu tanena hian engma hriat tir na pek na changpo an hretalo ani hei baka hian district danga po tharum thoa in ka na hi atheng boka heng in ka na muna hian civilian veng him tu nam sipai ta hi tlemte thonlu thei ania Imphal area hian roadblock siam ani lawani chuan nam sipai tamjok te anman ni veng him tur hian thonlu bel thei anin bai sai thu an soi boka tuna an thonlu bel masak ta hi chu ke in darkar sari chungvel set ankal angai dona district thren khata meitei hoten an baina hian tranpui turin an thleng manang MT road chu hriat thiam ahar viau bok ani Manipur state boina hian Manipur state sarkarin he boina chinfelna konga inrol velo tura hunrai tak alo ol tirto Manipur DGP P Dongal chu tlangmi zo tribes ani wanga ol tirania voin chun dar khatle minute samni pakhata khan ugrul times sin report an pek dan chuan Manipur DGP P Dongal chu voin jun ni khata hian Manipur state governor chuan order ti chuakin meini samni pakwa kumsang ni samni pathuma Ministry of Home Affairs Government of India in order haloti chua toangin Manipur state ta
police how to luber DGP ni na chalmek tu pi dongal chu thak turin Tripura omek Rajiv Singh IPS chu ruatani ti anpong jara he transfer order hi order dangti chua anile malo chuan rin chunjam turani tin Manipur state governor hian order ati chua hian haziak langbok hei hi Manipur state sarkar le central sarkar hian thodun na thatak anayani ti akhriata zofa tribal officer IPS hauta chu tuntheng hian anni na chanvo dik tak chela anna dik tak thoka chunjam tur hian engma ti phalsak anilova tuna hian oltir mekania Tripura state atanga Rajiv Singh lalut lopo hian pidongal hi anna hi thok thei loemo kumlama upalutuk to aloni poin anoi chia hian adota senior officer Manipur state in anai chu zofa tribal mitho IPS ania masechu pochu amun luatur hian ruat anilowa Tripura trangin Rajiv Singh hi laklu anitadai hian danpangai taka ni na in thak thengton na ati anglo tawiawa Manipur state buaina chingfel tura police ta chunga thunai na sang tak nai tule tribal senior officer ta chu tun thleng hian engma ti thailoin hankut phuarbe anita hei hian an tir chu meitei holama hian Manipur state sarkar le central sarkar hi antang mekaniti anem het chiang talhein ahriat bok ane ole khati jongkha tuntumatana report kanron buat sai thaite nile phot sela kan video lo thir tu kan channel la subscribe lo jong jong te khan khongai taka milo subscribe sak thau turin kan som chawa ti chuan lo inen kol thaula Rainbow Mizo channel hian chanchin thar danglen dam takin kanin tongle theu don nia